Kako čovjek da zna da je recimo zastranio, da li može sam da vidi sebe, da proceni da je krenuo recimo put verskog fanatizma? Pa znate šta? Obično čovjek teško samog sebe može da teško je čovjeku razume. Koji je tako stupio u tu sferu i zakoračio u taj fanatizam, da te teško da on prepozna šta je realno, šta nije realno i tako dalje, šta je dobro, šta nije dobro, jer tako je on već živi po nekim ustaljenim takve principima i on ide dalje, dakle, jer prosto i ne veruje i neće ni da zna da postoji nešto bolje, da postoji nešto istinitije od njegove realnosti. Dakle, i tu je, dakle, vrlo opasna stvar. Sada, naravno, zato smo i mi ljudi upućeni jedni na druge. Kao što nas i Sveto pismo uči, da pazimo jedan na drugog, da podsjećamo, da opominjemo jedan drugoga i tako da ispravljamo jedni druge. Ali sa ljubavlju, je tako kako se kaže apostol Pavle, ako ti, tvoji prijatelji, tako ne poslušate, je tako, pomeni ga, pa ako tebe ne posluša, kaži ga crkvi, pa će, da ćemo misli na sveštenstvo, pa će crkva da mu nešto tako pomogne, ako li ne posluša ni crkvu, onda neka ti bude kao ne zna Bože, znači tako. Dakle, čovjek treba, nikada ne sme čovjek čoveka, brat brata, mislim u tom smislu duhovnom, ni sestra sestru, niti svi zajednički da ostavimo jedne druge u nekom problemu duhovnom. Ipak treba da uložimo i svoju veru, svoju ljubav, svoju pažnju, da nešto pomognemo, da objasnimo, da izvučemo čoveka iz te tame, iz tog lavirinta duhovnog lutanja, znate, i fanatizma, ako je to. Dakle, ne smemo da ga ostavimo. Sad ako nas ne posluša, sad to je njegova druga, ali moramo da svedočimo. Znači, što kaže se ono, što govoriš inom, to sam svojim da potvrdiš činom. Dakle, moramo, ako hoćemo nekog da ispravimo, moramo da budemo autoritet za njega na neki način. Tako da on pomisli u sebi, dakle, ovog čovjeka treba da poslušam, pa kad posluša, onda vidi da je to zaista prava stvar. Jer, znate, nije samo dovoljno poslušati, nego da to čovjek prihvati, da vidi, da doživi, realno da doživi, da je to zaista istina i dobro, kako ga je taj njegov prijatelj, srodnik, drug, već tako savjetovao.